Yes, ikaze nanone kunyungura amagambo official nagusubije nkwifuriza kugubwa neza. Nagarutse rero kugira ngo turebe amakuru ari kugenda avugwa by'umwihariko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Namakuru rero ashyushye ari kutugeraho nkuba abasirikare barenga 23 ba FARDC nukuvuga b'igisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo bagejwe mu rukiko bashinjwa guhunga M23. Ni inkuru turi gukura muri Kongo ariko kandi ahitwa Ituri ahitwa Biakato inyeshyamba za Wazalendo ziri gusabwa gusubiza zisaba amafaranga ziri gusaba byibura amadolari 100 kuri buri mwana zajyanye mu gisirikare kugira ngo asubizwe mu muryango we. Ni nyuma yuko rero ziri gushinzwa n'ikitwa CRDH uyu no muryango ushinzwe ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo uvuga ko rero ngo Wazalendo uyu mutwe buvuga ko ukomoka kuri Mayimayi ngo n'urubyiruko rukorana na leta ya FARDC n'ubundi ngo bazana rero abana batoya bakabanjiza mu gisirikare hanyuma bagasaba imiryango yabo kwishyura amadolari 100 kugira ngo babe babarekura. Hanyuma hitwa Hot Katanga harumwe haravugwa urupfu rwabaye rumwe mu mirwano hagati y'ingabo zifatanyije na Mayimayi mu mirwano rero bari gushora kure mu M23 baravuga ko umusirikare wa Kongo yapfuye. Nayo makuru tuje kuganiraho rero nje kubagezaho kandi subscribe like share na comment birakenewe. Intagondwa za Mayimayi zizwi ku izina rya Wazalendo zashinjwa kuba inyuma yo kwinjiza abana bato mu gisirikare ahitwa Biakato akamwe mu turere two ku butaka bwa Mambasa mu ntara ya Ituri. Guhuza amasezerano rero ntago bari kubariza amasezerano y'uburenganzira bwa muntu byumvikanye kuri uyu wa gatandatu 28 kuboza mu munyamabanga rero w'irishami CRDH Ramzi Malik Ndogo yasabye ko aba bana bafite imyaka itandukanye ariko iri hagati ya 12 na 16 bashakishwa bagakurwa muri iyi mitwe yitwaje intwaro ngo abana bari mu kigero cy'ishuri muri iyi minsi ngo bari gushakishwa cyane n'abasirikare bitwaje intwaro ba Mayimayi bazwi ku izina rya Wazalendo muri Biakato. Ngo igikorwa kikaba kiri kubangamira uburenganzira bwa muntu n'ubwo umwana kuva mu gukingo kugeza mu mpera z'uku kwezi kukuboza ngo hari abagera kuri abari gufatwa cyane n'ab'imyaka 16 kugira ngo basobore rero ko basubizwa mu miryango yabo ngo bitewe n'imyaka yabo ngo ababarwanyi basaba amadolari 100 y'amanyamerika ababyeyi babo bana. Ngo ababyeyi babo bana baje babasabwa gukusanya amafaranga kugira ngo abo bana babo babasubizwe kubera ko baba kiri batoya ngo rero baba batwawe na Wazalendo yo muri Mayimayi. Muri Turi rero ukuza kwa Wazalendo mu mijine imwe n'imwe mu turere twa Ilumu na Mambasa kuva mu ntara bituranye ya Kivu y'Amajyaruguru ngo bikomeje kwiyongera kandi birateje inkeke. Abashinzwe umutekano basanze rero ngo kuza kwabo nta shingiro bari bafite ngo nta n'uruhushya basabye kugira ngo bahaze baje nyine bitererayo nk'inyeshyamba ngo bashyigikire ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo nubwo bitemewe ngo mu guhiga inyeshyamba za M23. Naho ahitwa Hot Katanga umwe yapfuye azize imirwano iri hagati rero y'ingabo za FARDC mu bitero ziri kugaba kuri M23 ndetse bafatanyije na Mayimayi ndetse na Wazalendo. Imirwano ikaze yabereye mu mudugudu wa Ntambo uherereye mu birometero 65 uvuye ku butaka bwa Mitwaba ku muhanda wa mbere w'igihugu uhuza FARDC na gace ka Katanga Bakata. Bityo ngo biri gutuma byatumye rero hapfa umusirikare umwe w'ingabo za Republika ya Kongo na babiri bakomeretse mu ijoro ryo kuri wa gatandatu kugeza ku cyumweru tariki 29 Ukuboza 2024. Kuri wa mbere rero witwa Willy Mwine n'umuyobozi w'imiryango itegamiye kuri leta yabwiye 7/7 CD ko ibyabaye mu gitondo cya kare abasirikare bane ba FARDC bavaga ku mwanya wabo ahitwa Intambo bagiye Ikintya mu mudugudu hano imbibi n'akarere ka Malemba. Inzira yabo yanyuza ahantu h'ikibazo hakomeye cyane hazwi nka Trois Frères hazwiho kuba hameze nabi imodoka zihanyura bigoranye. Hanyuma rero
ngo ziba zaheze mu byondo. Hariho ingamba rero ngo ziri gufatwa zifatirirwa abasirikare bahanganye n'itsinda ry'abasirikare bakataka ni bakata katanga bituma habayeho rero uguhangana. Abatanga buhamya bavuga ko iki gitero cy'imitwe yitwara gisirikare ishaka guhungabanya ingabo za FARDC ibi n'ibirindiro byazo. Aniho habaye rero imirwano mu gitondo cya kare y'abasirikare bagiye ahitwa Kintia na n'umusirikare umwe wa Mayimayi Bakata Katanga ati twagize igihombo rero cy'umusirikare umwe ndetse n'umushinwa umwe wo mu kigo cya Greg Karindwi ngo barashwa amasasu. Shoferi w'imodoka rero nawe ngo yakomeretse witwa SK Serge Kibeteko ngo nawe yakubiswe n'isasu rero rimugwaho. Yari umukozi wa Greg Karindwi ndetse hari n'undi warashwa amasasu ariko nawe yakomeretse gusa ntiyahasize ubuzima. Nubwo rero batakaje uwitwa William Hine yagaragaje ko yishimiye ko nta byangiritse bikabije nubwo igitero cy'urugomo FARDC yashoboye kugarura nyuma yacyo yagaruye umutekano. Bahise babona ukongo muri uwo mudugudu wa Ntambo kimwe n'utundi turere duturanye ngo bahise bahigarurira. Mwine wo mu muryango utegamiye kuri leta yongeye kuvuga ati igisirikare cyagenzuye ko ibintu bimeze, umutekano ubu urizewe muri iyi midugudu hafi ya yose. Katanga ikomeje kuba akarere k'ingenzi kuri RDC haba mu butunzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ibihabera byose. Muri iki kihe rero byabaye nk'insanganya aho ngaho muri Ntambo bikibutsa ko byihutirwa gushakira umutekano kariya gace. Byumweru bitatu bishize byibuza abantu 9 barimo n'abasirikare 2 nabo barishwe ndetse muri kariya gace hakunze gupfira abasirikare hariya muri Hoti Katanga. Nayo makuru dufite nkwibutsa kugomba gukanda subscribe, like na share na comment birakenewe. Twerekeje irubero gatoya abasirikare 23 ba FARDC bagejwe mu rukiko barashinjwa guhunga M23 n'abasirikare 23 ba FARDC bitabye urukiko kuva kuwa mbere itariki ya 30 kuboza imbere y'urukiko rwa gisirikare rwimukiye muri gereza ya Butembo muri Rubero Centre mu birometero 50 uvuye ku murongo w'imbere w'urugamba. Nko umuvugizi w'ibikorwa bya Sokola ya mbere Grand Nord abitangaza ngo abasirikare bahanganye n'inyeshyamba za M23 mu karere ka Rubero bakurikiranywe ibyaha bitandukanye nk'uko iyi nkuru dukesha Radio Okapi bivuga. Ibyo byaha birimo cyane cyane kutubahiriza amabwiriza y'igisirikare, gutoroka, guhunga umwanzi M23, ubujura no gufata ku ngufu. Nibyo ngibyo rero bari kugenda abashinjwa rwose ngo mu byo bashobora guhanishwa bashobora kuzamo n'igihano cy'urupfu cyane cyane nk'ibijyanye no gufata ku ngufu. Nuko nguko rero bimeze. Ikindi wamenya nuko hari abana bagira n'umwana umwe w'imyaka 8 waguye rero wagiye gushaka amazi ahitaribwa n'ingona mu mudugudu wa Kanyatsi ahitwa Ibeni naho ni muri Kongo. Ariko ngo abana nanone bagira muri 40 babaye imfubyi ahitwa Bugoro bitewe n'intambara ikomeje muri Kongo. Bakaba bari gutabarizwa. Nuko nguko bimeze rero amakuru ndagenda nyabagezaho uko atugeraho 5 kwa 5 y'inyungura amagambo official. Waburi kisuri kumwe n'inyungura amagambo official gumana natwe.